الانترنت كتهضر معاه، هي ما Oui. قدراتش تمشي تشوفو، صيفطاتك عنده دوزتي معاه يومين. Oui. فين بتي؟ Avec lui, dans... وي enlève ta caméra chérie. Désolée. نساو سدي طفي التلفازة. Ça va? D'accord. Oui, oui, ça va, et toi? Tu as dit que tu avais besoin d'aide. Qu'est-ce qui se passe, ma chérie? Oui. Alors, je suis dans une situation qui est assez compliquée, mais ça change, oui, les sujets, les là, il y a pas de mec dans l'histoire. Très bien. Marhaba, tu as quel âge, ma belle? Alors, j'ai 25 ans, je viens d'avoir 25 ans il y a 2-3 jours. Joyeux anniversaire, ma chérie. D'accord? Merci beaucoup, merci. Je suis vraiment, vraiment, vraiment contente. Et avant de commencer, vraiment, tu as un esprit d'analyse à Maya incroyable. Thank you. Beaucoup de gens n'apprécient pas. Les gens raisonnables aiment ça. Tout le reste n'apprécie pas le fait que j'ai une vision en 6D à la colchée. Oui, tu me bluffes. Je sais pas si... Je suis vraiment contente qu'une personne comme toi ait une certaine notoriété. On en apprend tellement avec toi. Je te suis depuis que je suis adolescente et j'en ai beaucoup appris. J'ai la chance de te parler en live et de prendre tes conseils. Donc, je suis très reconnaissante. Marhaba, chérie. Dis-moi, c'est quoi ton problème aujourd'hui? Alors, Anna, je suis... bon, peut-être qu'on aura besoin de désactiver les commentaires. Bon, ça sera comme tu veux, mais je suis sûre que je vais me faire insulter. Voilà, Anna, les commentaires. Vas-y. Ok, d'accord. Alors, je suis pas hétéro. Je suis autre chose. Déjà, il n'y a aucun mal de dire je suis lesbienne. Oui. Voilà. Oui, c'est comme ça. On va appeler ça. Vous avez une orientation sexuelle adulte. ما في شي حد كيعرفك. C'est un faux compte. Oui. Je suis autre chose. Sirène. Je suis une sirène, Maya. Salut, je suis homosexuelle. D'accord, vas-y, c'est pas... Exactement. ماشي شي حاجه اللي ما كايناش في العالم partout dans le monde le règne animal les êtres humains هادشي كاين اش غنديرو غنضربوك شي اومو كملي. J'aurais aimé que mon entourage ait la même réaction, mais bon, j'ai grandi avec une maman. Il faut que tu te maries quand tu grandis, il faut que ce soit un bon parti, il faut qu'il soit comme ci, il faut qu'il soit comme ça. Mais moi, je ne le savais pas parce que dans ma tête, c'était impossible. Il fallait que je sois comme elle le voulait. Comment tu as découvert que tu préférais les femmes? Alors, je m'en suis rendu compte à l'adolescence et... Comment tu t'es rendu compte? اش وقع باش عرفتي كيعجبوك البنات ماشي الرجال؟ Alors, tu as une expérience avec une fille au lycée, une cousine qui تاكل لك la chatte, qu'est-ce qui s'est passé? Non, c'était beaucoup plus émotionnel que charnel. Je me suis toujours sentie beaucoup plus à l'aise avec les femmes en général. Et ça n'a jamais fonctionné avec les hommes. J'ai jamais compris ce qui est cloché chez moi. Juste où j'ai essayé avec une fille. À quel âge tu as essayé avec une fille la première fois? Comment? À quel âge tu as essayé la première fois avec une fille? 14 ans, 13-14 ans. Mais je me suis vite dit non, c'est pas possible. C'est très intéressant. Qu'est-ce qui s'est passé? Vous étiez dans la chambre, كنتو في lycée? Non, ça a commencé en ligne. On s'est parlé. On s'est retrouvés à 14 ans, à 14 ans, il y a 11 ans, tu étais en ligne. Oui, je suis née en 2000. C'est-à-dire qu'à 14 ans, c'était 2014-2015.
À 14 ans, tu avais de la connexion sur ton téléphone, بدون مراقبة. Oui. D'accord. Et Alors, ça a commencé comme ça, on se parlait, بلاتي ça a duré عافاك سيل assez توبلي شوفي longtemps. راه جو Oui. نتاتاك با انا راه ما عندك يسحب لك كنهضر عليك ولا شي حاجه. حنا غير الموضوع اللي طاري هاد الايام في السوشيال ميديا هو لي بارون اللي ما كايناش مراقبه في لي ريزو سوسيو اش كيديروا في بيتهم باسكو تو ريست اون مينور ا سيت اج لا تو اي مينور مسؤوله من تي بارون ا 178%. دونك دوني ان تليفون بلا ما يكون عند والديك السكرين في سميتو وما كيتقلبش التليفون au moins l'un des deux parents يا ton père يا ta mère سي ان بروبليم. ما يكونش دابا داك الشيء اللي كيكون في تليفونك راه كيكون في تليفون ديال امك ولا ديال باك. اي جو Je بونس m'entendais كنا pas درنا avec. هادشي مع ولادنا. لا شكون اللي ما دايرش لابليكاسيون ديال حيت 14 انا مجبره نرد البال اش طاري في التليفون ديال ولدي ولا بنتي. Quand je dis ça à Maya, tu me fais rire parce qu'à 15, alors هادشي je vais كيصير. essayer de 15-16 ans, je m'entendais mal avec mon beau-père. Ma mère, quand elle flou qu'elle les voyages, va où tu veux, moi, ne me casse pas la tête. Donc, je m'en suis remise à moi-même très, très jeune. 15-16 ans. كتعطيك ماما Elle me كيفاش donnait de كتقول لك سيري l'argent. خرجي ديعي. Oui, quand elle vas-y, voyage, rencontre des gens, ne me colle pas au basque, sois indépendante, 15 ans. machin. Oui, ما oui. هو جالسين كنلومو في موت ادم بن شقرون. ها هي ماما راه بزاف ديال لي مامون دايرين في Autre حالك. chose, autre chose, ma mère, elle a rencontré un mec en ligne où vraiment, elle a vu que ça se concrétisait un peu avec, etc., etc. J'avais 12 ans. Elle m'a dit, va le rencontrer de la ville Flania, le temps que Anna, je puisse venir parce que je peux pas venir d'Exter. C'était un inconnu. Quand elle vas-y, passe 2 jours avec lui. Je peux pas te croire. Là je peux pas te croire. لا غنحل لي كومونتير. Je ne peux pas te croire. Je ne peux pas te croire. Je te jure. Non, je ne peux pas. Je te jure. مادام بقالي سمعي هاد البنت كتعاود انا غنترجم بالعربيه. قلتي كانت عندك 12 عام امك تلاقات مع واحد السيد في انترنت كتهضر معاه هي ما قدراش تمشي تشوفو صيفطاتك عنده دوزتي معاه يومين. Oui. فين بتي؟ Avec lui dans la même maison. والله ما نطيقك. Alors, Maya, je vois pas pourquoi je mentirais. لا ما كذبتكش ولكن راه ما يمكنش اختي. Et encore aujourd'hui, je suis encore traumatisée à cause de ce genre de choses. Donc, passe à autre chose. J'en ai marre que tu me colles les problèmes c'est du passé, c'est arrivé. Parce que, bon, tu as dû le deviner. C'était déjà, il était pas marocain, c'était un mec d'une autre nationalité qui était assez âgé. Donc, tu sais comment ça se passe avec ce genre de personnes. Sophie, s'il te plaît. Tu veux te dire qu'il t'a touché, Yak? Oui, bien sûr. Bon. Donc, tu veux dire que ta mère... Non, ta mère قوداتك لأمك. Non, alors c'était pas... D'après ce qu'elle dit, c'était pas son intention. Non, ما يمكنش. شوفي دابا حيت انتي سمعي حيت انتي tu es dedans سمعي ليا حيت انتي tu es dedans بالميموار ديال بنت عندها 12 عام ما غيبانش لك اوت اوف ذا بوكس. حنا اللي كنشوفو من على برا مقوداتك ما فيها ما يمكنش واخا تكون عندها اعاقه ذهنيه صفطاتك لواحد تلاقات به اون ليني اجي انتي عندك 12 عام فين مشيتي بالتران ولا بالكار ولا باش صفطاتك؟ Oui. باش Je suis allée en train. À l'âge de 12 ans بوحدك؟ Oui. Je suis même allée le chercher à l'aéroport. ما يمكنش 12 عام. Maya, écoute, qu'est-ce que tu... Elle m'a dit, je te faisais confiance, on avait une relation un peu fusionnelle. À 12 ans, je faisais déjà beaucoup plus âgée. J'ai toujours été thérapeute de ma mère depuis que je suis née. Donc, on avait un peu cette relation plus copine-copine. Elle m'a jamais vraiment... Tu n'es pas la copine de ta mère.
Oui, je 12 sais. عام Mais elle, à صيفطاتك l'époque, عند elle était... واحد براني Oui, بتي معاه ليله دوزتي معاه يومين وبالويكند domaine. بتي شوفي غتعاودي لي لي ديتاي دي ديتاي. D'accord. Ok. J'espère que ça va pas. J'espère que ça va pas mal tourner à l'histoire. Euh, alors, on s'est arrangé pour que Zema, chacun ait une pièce. Mais ça a vite dégénéré vers des questions hyper personnelles. Est-ce que ça t'arrive de faire des choses comme ci? Est-ce que tu as un petit copain? Est-ce que tu fais des choses? Est-ce que machin, machin, machin? Tu sais, Anna, je veux juste apprendre les choses de la vie. Anna, je sais que vous, les Marocains, etc., vous parlez pas de choses comme ça. Moi, je suis là pour te guider. Je suis là pour que tu aies une vie amoureuse plus tard épanouie, machin, et après, plus tard, il disait la même chose à ma mère pour justifier l'intrusion par rapport à ma vie personnelle. Parce qu'après, ça a dégénéré, ça a duré plusieurs années. Et sur plusieurs années, j'ai été l'exutoire les fantasmes dégueulasses d'un vieux schnock. دونك تا ميغ بقات معاه من بعد سي صا؟ Oui, 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 oui. Oui, تزوجات بيه ولا غير بقاو مصاحبين؟ alors, j'ai pas envie oui, ils ont trouvé un arrangement parce que c'était un peu compliqué pour elle. Mais ils ont trouvé un arrangement disant qu'ils étaient mariés, oui. وبغا كيلعب لك في تيتونك؟ Oui, ça c'est arrivé, c'est arrivé. وهي elle le savait ou pas? Tu lui as dit ou jamais? Alors, je lui faisais des allusions. Je disais, écoute, je suis pas très à l'aise, je veux plus qu'il revienne, ça va pas, on s'entend pas, il me parle mal, il a toujours des critiques à faire sur mon corps. Alors, si tu dois perdre du poids, faudrait que tu manges moins de ça, faudrait que tu fasses plus de sport, toujours des allusions autour du corps, etc. J'avais pas le droit de fermer la salle de bain quand je prenais une douche. Il se réservait le droit il à tout moment pour voir ce que je faisais, pour voir l'état de sa chose. بغيت غير نقول لك تا ميغ خاصها الحبس مع موت ادم بن شكران. Alors là, on en revient là-dessus. Aujourd'hui, c'est moi la mauvaise fille parce que j'ai choisi une autre voie. Aujourd'hui, je me fais harceler par elle tous les jours, presque. Aujourd'hui, je me fais insulter de tous les noms. Aujourd'hui, je suis traquée, littéralement. Elle veut toujours savoir où je vis parce qu'elle ne sait pas où je vis. Elle m'a emmenée au poste de police parce que je suis venue chez elle pour son anniversaire. Elle et ma sœur, d'ailleurs, ma sœur, elle est au courant de l'histoire où, comme j'étais exécrable en tant qu'adolescente à cause de tous les problèmes ce connard, pardon, ma sœur, elle me déteste depuis longtemps et elle s'en réserve le droit. Parce que j'étais une sœur minable. Je l'admets. Et du coup, toutes les deux, je suis vraiment la paria. Et elles veulent tout faire pour justement prouver que je suis H et m'envoyer en prison. Elles ont essayé de le faire plusieurs fois. Ça n'avait pas marché parce que c'était des paroles en l'air, mais ça commence de plus en plus à se concrétiser et je vis dans la peur. Tu vis dans la peur. Allez, je te donne avec des vidéos en train de lécher une chatte. Tu fais du porno? Non, pas du tout, là. Donc, باش غادي déclarer لك. C'est leur parole contre la mienne et à chaque fois ما كايناش شي حاجه سميتها la parole contre la tienne. خاص des preuves concrètes. شنو هما les preuves اللي عندهم؟ peut-être des conversations parce que je parlais à ma mère de ça sur WhatsApp. Est-ce que tu l'as sur WhatsApp? Je me suis confiée à elle, je lui ai dit des choses, il y a plein,
il y a plein d'indices. Là, je suis en train de voir que tu as quand même une relation très glauque avec ta mère. J'ai l'impression que vous couchez ensemble sur le même lit avec le même gars. On dirait, ni wasla معمك لهاد الحلان البيبان كامل. Je commence à me poser la question, qu'est-ce que tu as fait en même temps avec ta mère? Je sais qu'il y a des gens comme ça. Non, il n'y a pas, non. Il y a jamais eu de trucs comme ça. C'est juste qu'elles s'en doutaient et qu'elles s'en foutaient, en fait. Elles s'en doutaient, elles s'en foutaient, ou ça fait. Elles disent avec tout ce que ta mère t'a fait subir, et tu t'es confiée à elle sur ta sexualité, ton orientation, وجاب صيفطاتك للراجل اللي عندك 12 ans وعاشت معاه كيجي عندكم للدار بقى كيدور بين رجليكم. دابا شنو حتى اختك الصغيره حتى هي فايت مخوره؟ Non, elle jamais. Même pas. Elle a toujours été très agressive envers lui. J'avais une relation bizarre avec lui parce que en même temps, je tenais beaucoup à lui. Aucune une sorte de. Tu l'aimais bien. Oui, de figure paternelle, et je me disais. Mais fais sexuel. Non. De mon côté, j'ai jamais aimé ce qui s'est passé et je l'ai jamais cautionné. J'ai toujours fait mais pourtant en même temps tu aimais sa présence. Oui. Et elle me rassurait parce que je sais que tant qu'il était là, ma mère elle restait là parce que je savais que c'est le genre de femme qui peut pas vivre sans un homme dans sa vie. On se doute bien que tu as quand même accepté ماشي بخاطرك حيت quand on est mineur ما كاينش بخاطرك ولكن انت par peur que ta mère تكعى tu as laissé faire. Oui, mais j'étais en même temps très turbulente, très en colère. J'ai été une grande sœur pour ma sœur. J'ai été minable. J'ai été une fille aussi par rapport à elle parce que tu faisais quoi je sortais la douleur que j'avais, la colère que j'avais en moi parce qu'au fond j'étais jalouse d'elle. Tu faisais quoi? Tu l'as frappée? Je l'insultais, je lui disais des mots qui blessaient, j'étais vraiment pas tendre avec elle. On a dû se battre, mais physiquement elle a toujours été plus forte que moi. J'ai jamais été. Sœur, là c'est une demi-sœur? Non, c'est ma sœur. D'accord. Donc بلاتي هاد لو جو مع هاد القواد هذا بقى jusqu'à quel âge? Alors jusqu'à on va dire 14-15 ans quand j'ai commencé à vraiment me rebeller, à casser des vases, à casser des assiettes, à vraiment être l'adolescente typique. Ne me touchez plus, ne me parlez plus, je vous déteste, allez tous vous faire foutre, etc. Jusqu'à quel âge tu as arrêté de le laisser te toucher? Ça s'est arrêté peu après la première fois. Ça s'est pas reproduit les attouchements. Ce qui se reproduisait le plus, c'était l'attachement maladif. C'est-à-dire que je rentrais, je sortais du collège, il fallait que 10 minutes plus tard, je sois à la maison. J'étais avec qui? J'avais pas le droit d'avoir des conversations intimes à mes copines. Il fallait toujours que je laisse la porte ouverte. Ils se réservaient le droit de rentrer quand je me lavais. Ils se réservaient le droit de me dire si je pouvais ou pas m'épiler. Ils se réservaient le droit de me dire si je pouvais porter des soutiens-gorge à rembourrage ou pas. J'avais pas le droit au rembourrage. Monsieur le rembourrage, tu vois les soutiens avec un peu de maintien? Non, j'avais pas le droit. هذوك les soutiens ديال le tissu. La victime number one c'est toi ou la criminelle number one c'est ta mère. Quoi qu'il te soit arrivé ou tes réactions, les réactions ديال بنيتها صيفطاتها امها عند واحد عندها 12 عام قاصك وسورتو جو بونس طون بير ما عندكش باباك ياك c'est tout à fait normal que غتربي une relation bizarre avec ce mec. C'est tout, je ne peux زعما il est impossible que شي حد يبلامك في هذه الكره الارضيه. C'est tout à fait normal. Je suis blâmée par les deux. Ma mère et ma soeur, elles me détestent aujourd'hui. C'est tout à fait normal انك شتي واخا تقولي لي انا كنت كنمشي نبوسو ما غنلومكش حيت لا فيغور باترنيل ما كايناش. كنقول لك شتي واخا تقولي لي انت ا 12 ans 13 ans 14 ans كتمشي كتعنقي وتبوسيه فمو ما غنقدرش نلومك حيت ا 12 ans on ne sait pas.
à 12 ans كنكونوا بروتيجي من نو بارون، هما اللي كيوريونا الصلاح، هما اللي كيوريونا الحاجه اللي ما كتصلحش. داكور. Non, mais elle me disait 12 ans que tu as fait Kulchi, pourquoi tu m'as rien dit? Moi, je te faisais confiance. سي با فري، T'avais qu'à me le dire كنعرفوش كلشي directement. على لاج دو 12 ans، ما كنعرفوش كلشي على لاج دو 12 ans. طون سيرفو باقي ما كملش التكوين ديالو باش تكوني كتعرفي Oui. كلشي. Ta mère, c'est une criminelle. Je veux que tu comprennes que ta mère, c'est une criminelle. Ta mère, Mais c'est une il faut criminelle. aussi que tu comprennes, Maya, je suis vraiment désolée t'interrompre, mais il faut que tu saches que c'est pas quelqu'un de mauvais. سير الله ينعل امك. يلا باردون ديزولي لي زامي، هادي ما قدرتش تسمحوا لي. تو مير هاد المعيورات تو لا امبلومون ميريتي، وغنحل لي كومونتير باش حتى هما يقولوا لك. سمحوا لي من اخيب المعيورات اللي ما كنبغيش نخرج مع فمي. جو نيم با دير سيت انسولت، ولكن سي با ce n'est pas une personne mauvaise. Elle a toujours nié en bloc, elle m'a toujours dit, Anna, c'est des choses qui ne seraient jamais venues à l'esprit. Mais un jour, elle m'a dit une phrase qu'elle a reniée après, mais que moi, j'ai gardé en tête. Et elle m'a tellement dit, je l'ai jamais dite, que moi, je me demande si elle a vraiment dit ou là, c'est moi qui l'ai imaginé. C'est la manipulation اللي كيديروا بزاف ديال الحماق. C'est un système de manipulation. كملي. Tu sais ce qu'elle m'a dit, Maya? Elle m'a dit quelque chose qui m'a vraiment fait du mal. Et en même temps... C'est pas une mauvaise personne. صيفطات بنتها à l'âge de 12 ans في التران مشات عند واحد الشارف بات معاه يومين. C'est pas une mauvaise personne. Elle m'a dit qu'elle s'était fait manipuler par lui, qu'elle avait eu une enfance difficile aussi, qu'elle était instable à l'époque, qu'elle aurait jamais fait ça maintenant. Et c'est vrai, elle aurait jamais fait ça maintenant. Après quoi? Après avoir détruit sa fille. Pour elle, je dois me reconstruire. J'ai pas le droit de vivre dans le passé. J'ai pas le droit de vivre enfermée sur elle. Ce n'est pas à elle de décider. C'est à toi de décider. C'est pas à elle. Je sais. Et moi, aujourd'hui, j'ai beaucoup de problèmes. J'ai développé une maladie auto-immune. À mon âge, je suis dépendante à beaucoup de médicaments. Je prends une dizaine de cachets par jour juste pour survivre. Mentalement, là, d'abord, ça va mieux, mais physiquement, le corps d'elle est et je lui dis, tu sais, maman, là, ce qui s'est passé, ça m'a cassé. Réellement, elle s'en fout. Le genre de personne comme ta mère, le genre de الحمقات, واخا تقول لك je regrette, au fond elle ne regrette pas, ce qui est fait est fait pour elle. Oui. Oui, je sais. Et la phrase qu'elle m'avait dite, elle m'avait dit, tu sais, je suis vraiment désolée, mais peut-être que parce que moi, ça m'est arrivé quand j'étais petite, inconsciemment, je voulais que ça t'arrive aussi. Mais elle est pas mauvaise. Elle est pas mauvaise, elle est pas méchante, ياك. حبيبه انت بعدا شبعانه syndrome de Stockholm بعدا باش نقولها لك. Oui, je crois, j'ai l'impression, tu vois, je m'en étais jamais rendu compte avant et je m'étais jamais donné le droit de dire que c'était quelqu'un de mauvais. وداتني الراجل عندي 12 عام قلت لك ماشي خايبه في الحقيقه. تيبيكمون لو سيندروم دو ستوكهولم، المعذب ديالك بالكم ماشي شي معذب في الصراحه، هو راه ظريف. لا راه قوداتك صيفطاتك عند حيت هي شفتها تعذبات بزاف مع بابا. ما عمري je l'ai jamais vu comme une persécutrice. Je l'ai jamais vu comme quelqu'un de mauvais. J'ai toujours vu comme étant la victime de mon père, parce que mon père était vraiment quelqu'un d'atypique. C'était quelqu'un d'agressif, c'était quelqu'un de méchant, c'était quelqu'un de... في العالم عيالات قرضوهم رجالهم وخلاوهم كلهم اعاقات ما كيقودوش بناتهم. Tu es en train de trouver des excuses. Ça n'a كاين aucune excuse. une maman تصيفط بنتها عندها 12 عام عند براني دوزات معاه يومين في مدينه اخرى. هذه راه ماشي ما كتدخلش العقل، هذه بوحدها مك خاصها الحبس. واللي باركين عليك لو ما ديريش يدك دابا اش ديروا مع اون ميغ باغي. يلا دابا جاوبوني. دابا ملي تنوض تضرب هي وما تقول لها درتي لي ودرتي والله كنضرب ديالي ما كنت تلعب فيها ما شنو غتخليها تسلخك. سو جور دو ميغ ملي غتوصلوا كتحاطوا في الماضي والحاضر وتنوض ضربها لك الدقه، غدير لها وتخليها تفرشك ولا غدافع على راسك؟ جاوبوني عافاكم في يوتيوب حيت مبلوكي لي كومونتير في انستغرام.
فرضا تصالحتي مع امك وبديتو كتحاطوا في الماضي وفي الحاضر، امك بغات تغوفل عليك وتلحت لك على الراس ولا ناضت لك كتعطيك التصرفيق للوجه، اش غديروا؟ آه، اي من زعما من الحوايج الاخرين اللي كنت كنسمع هي مالي واش انا كنت كنقول لك جيبي لي الفلوس. ياك elle t'a envoyé معلمه. elle t'a envoyé chez un mec. Pour elle c'était innocent. Pour elle, elle me disait Non, non, toujours non, 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 il faut que tu arrêtes avec ça. Chintia. non, 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 Habiba, non, non, je, arrête de je, mentir. Arrête de te mentir. Arrête de te mentir. Arrête de te mentir. arrête حبسي ما تبقايش كدبي على راسك. حبسي. دابا انا كندور نعاود نرجع ليه. انتي كتكذبي على راسك حيت الا مشيتي حتى شفتي الحقيقه اون فاس غديري شي كارثه في ايامك. كومون تو اوز دير سا؟ هي قالت لك سيتي انودان. واش كاين شي مرة بعقلها؟ ماشي بعقلها، واش كاين شي كائن يصيفط كبتو عند انا كونو في مدينه اخرى؟ واش تو تغون با كونت وي تو مالاد تو مالاد. ما كاينه حتى شي ماشي واخا تكون خالتك ما ديرهاش، صوف النوع اللي كنهضروا عليهم القوادات لي كريمينال. ماماك خاصها الحبس. مايا نزيدك. Tu es prête à écouter autre chose ou là t'es trop? Je suis prête. Ok. Alors, à l'époque, elle était toujours avec mon père. Elle s'était remis avec. Ils avaient divorcé. Et comme elle travaillait pas, elle avait pas de revenus. Oui, ils avaient divorcé. Elle s'était mise avec quelqu'un d'autre. Elle nous avait abandonnés, moi et ma sœur. J'avais 9 ans. Ma sœur, elle avait 4 ans. Mon père il avait des problèmes d'alcool. C'était quelqu'un d'agressif qui a jamais voulu d'enfant aslan à la base. Elle nous a laissé avec lui. خلاتكم معاه؟ Oui. مع السكيري. Oui. Mon père c'était quelqu'un qui gagnait très bien sa vie. À l'époque 2009-2010 قال لها écoute كان كيعيطنا البنيتات moi et ma sœur قال لها écoute ne laisse pas le بنيتات. Moi je te donne 15 000 dirhams par mois. En 2009. Et tu t'en charges. Oui. Tu t'en charges. C'est un excellent montant. Oui, il lui a dit tu t'en charges parce que moi j'en suis pas capable, que ce soit physiquement ou mentalement. À l'époque il avait un cancer et il le savait pas encore. Matt ou là-bas? Non, Matt, il est mort. Et elle lui a dit non, moi j'ai besoin de me retrouver. 19 ans ديال العذاب à tes côtés. Et oui, بصح دوز عليها 19 ans ديال العذاب. Elle a dit moi je vais partir, je te les laisse. ولكن انت كانت عندك 9 كنتي ديجا مدوزه معاك 19 عام. Mon père ma mère et mon père بيناتهم 24 ans d'écart. ودابا فاش كتقول دوز 19 عام د العذاب مع طون بير. بون à l'époque ça devait faire donc 10 ans. انا حافظه غير 19 عام د العذاب مع طون بير. Alors en tout et pour tout elle a passé 19 ans avec mon père. À l'époque ça devait pas faire 19 ans. Bref, je suis désolée là كنت je sais pas très j'aime beaucoup. راك عارفه اش كتقولي كملي. باسكو عرفتي راه فيا واحد لاطاكي كاردي دابا قلبي كيضرب. حنا كلنا شدنا الطاكيكاردي كلنا ماشي وحدك. كملي. D'accord. Et ouais, là, ça fait 4 ans, non, je te les laisse. Anna, je vais partir parce que c'est vrai que دوز عليها العذاب. D'accord. On va pas se mentir. Mon père كان كيدخل البنات وهي كاينه في الدار وكيقول لها هاكي شدي لي سروالي. En gros, c'était avec lui c'était Auschwitz. وهي elle a eu une enfance اللي خلاتها encline ou là enclin, je sais pas, pardon, à accepter ce genre de choses. Bref, elle est restée avec lui. واحد النهار elle en a eu marre قالت له bon je dégage. Elle est partie, elle s'est remise avec quelqu'un d'autre. Donc la personne quelqu'un d'autre c'était un ancien meilleur ami de mon père. Donc
tu imagines la rage اللي خلات فيها هذاك الراجل et كيفاش يتعامل مع دو بيتيت فيل. عبرت عليه لا Oui. عبرت عليه très bonne vengeance. Mais franchement, à l'époque, j'aurais aimé être avec elle plutôt qu'avec lui. Enfin, parce qu'elle, je lui ressemble physiquement et je suis devenue elle. Donc, je suis devenue. يدوز عليك الحر اللي ما قدرش يدوز عليا. Oui, جيبي لي هذيك انت قبل بحال ماك tu feras jamais rien de ta vie, t'es que traînée, t'es comme ta mère, t'es voilà. ايوا داكشي كامل. Et moi, en tant que petite fille, j'étais très très attachée à ma maman, donc ça m'a fait beaucoup de mal qu'elle nous abandonne. Et oui, je savais que j'étais beaucoup plus attachée à elle qu'à lui, donc ما كانش الحوار بيناتنا. Mais j'aimerais te rectifier quelque chose. Quand l'un des parents prend la responsabilité, ça ne s'appelle pas abandonner. Comment ça? Quand l'un des deux parents prend le relais, ça ne s'appelle pas abandonner. Abandonner, هي ملي كتخليكم عند البراني ولا dans un orphelinat. Mais c'était pas quelqu'un apte qui était Mais apte ça reste ton père. Mais ça reste ton père. لا هي apte. لا هي اللي apte. حتى واحد فيهم Elle ما apte. elle savait qu'il était alcoolique. حتى هي pire que alcoolique. هي ta mère, c'est pire que quelqu'un d'alcoolique. موك اخطر من الالكوليك. فراسك راه خاصك تعاود مخك ركبتي ليه واحد دي كونسيبت متيقاهم غير نتيا باسكو سا كالم طون سيستيم نيرفو فهمتي سا راسور طون سيستيم نيرفو لا هي ما لا هي لايقه لا هو لايق مي ما شيري ابوندوني هي كونت elle vous laisse عند البراني ولا dans un orphelinat quand l'un des deux parents prend le relais. Elle nous a pas abandonné, donc. Oui. Alors non, alors on peut pas parler d'abandon. On va juste dire qu'elle a jeté les انا ما تبقيش تقولي هاد الكلمه حيت كتزيدي تجني على راسك بالمرض. ابوندوني ياك تخلي هي خلاتكم عند البراني ولا تيرس بيرسون ولا لوغفلينا ولكن ولا الخيريه مني واحد من الاباء كيشد مسؤوليته كيف ما بغى خيب او ما خيبش ça s'appelle pas abandonner. D'accord, je comprends. Merci, ça me, je dormirai moins bête parce que je vais plus dire que j'ai été abandonnée. Tu n'as pas été abandonnée. Mais ça n'a pas été non, tu n'as pas été pour moi, je n'ai pas été abandonnée parce que c'est l'un de tes parents. Mais ce qui s'est passé est pire que l'abandon. Ce que tu as vécu est pire que l'abandon. À mon propre avis. Après les commentaires sur YouTube, vous pouvez écrire. À mon propre avis, dès que je l'ai tralé, c'est de l'abandon. Oui. Ton orientation sexuelle alors que tu as des catastrophes dans ta vie, tu aurais pu sauter ton orientation sexuelle. C'est la dernière des choses à dire. Parce qu'à cause de ça, aujourd'hui, c'est moi la perverse, c'est moi. Je ne doute pas, alors tu veux que je te dise, je ne doute pas du fait que tu dois avoir un caractère de merde, je ne doute pas que tu sois une grande manipulatrice, je ne doute pas انك غتكوني واحد المسطيه مي ما كنلومكش. Je ne doute pas que انت انسانه مضطربه، je n'ai pas le moindre doute، ولكن ما كنقولهاش لك بطريقه خايبه. انت tu es une victime d'une folle et d'un fou. Oui. Tu es une victime. أي حاجة عندك اليوم كاضطراب أنا ما دارنيش. Je le comprends parfaitement. حيت ما يمكنش بنت كبرت في الظروف مقودها امها واخا tu veux pas assimiler. Ta mère était consciente de tout ce qu'elle faisait. C'est une criminelle. ما يمكنش تكوني كبرتي هكا وما تكونيش مسطية. ما يمكنش تكبري هكا وما تبرديش الحر في اختك وتكوني انت هي لا موفيز. اكسبت تقولي وي شنو انا جو سوي بيرفيرس. قولها. ماشي مشكل. لا ديفيرونس بينك وبين المضطربه برو ماكس ديال الخريه ديال امك هو او موان انت باش نقول لك علاش tu n'es pas perverse. تقدر يكون عندك دي تري دو بيرفيرسيون ولكن tu n'es pas une personne اللي انا غنخاف منك. علاش؟ حيت طلعتي كدوي.
لي موفيز بيرسون الحقيقيين بحال امك عمرهم ما كيعترف، وحتى الا pour elle اعترفوا c'est elle la كتقول لك victime. ملي Aujourd'hui كتعترف كتقول لك راهي بلاتي كتمشي نقول لك تبكي. علاش انا الا درت لك هكا وهكا، حيت انا ملي كنت صغيره وقع عليا. ملي كتخرجي ان بيبي من كرشك، Exactement. ملي كتخرجي ان بيبي من كرشك راه عندك لو مينيموم ديال الفياقات، و بو با ميتر طون بيبي اون دونجي. داكوغ، بالعكس كتحاولي ديري كلشي باش تحطيه في لوندغوا لو بلو اللي غيكون فيه لو بلوس بروتيجي. سي سكون في، ماشي تصيفطك في تران عند قاوري ولا علم الله منين Oui. شارف مصيفطك عنده يومين. دونك بغيت نقول لك، تقول لي انت ماشي مضطربه، غتكوني مفنفنه وغتكوني قبيحه وغيكون عندك دي تري دو ميشونستي ديفلوبي، وهادشي كله Plus طبيعي. aujourd'hui. باردون. Heureusement, plus aujourd'hui. Je l'ai été pendant très longtemps, mais aujourd'hui, à mon âge, je ne m'autorise ماشي plus le اباناج. droit. الدواء اللي خدام معاك زوين، عرفتي انت يحيدوا لك الدواء غتهزي شاقور وغتخرجي وغتشربي البشر. قسما Je suis بالله pas du tout agressive, Maya, au نتوما contraire. انت الناس اللي في حالك اللي كتبقاو تبوقوا بالدواء وكيسحب لك راسك صافي راه طرونكيل تو فا بيان، كيجي واحد النهار الا مشاو تلاقاو لك واحد جوج سلوكه كتشلدي البشر. وهادشي Je prends deux antidépresseurs, oui, c'est vrai, je prends deux molécules. شتي انت لي زونتي ديبريسور مكالمين لك لو سيستيم نيرفو ديالك. عرفتي انت كتبقاي بلا دواء 3 شهور بربي غيكتبوا لك غيخرجوا معاك شوف تيفي. Là, avant, quand je me mutilais moi-même, mais j'essayais de faire le moins de mal possible aux gens autour de moi parce que je suis une personne qui عندها واحد le degré ديال الذنب. Je peux me sentir coupable غير لا حيت لك كاس ديما من حداك وما فكرتش واش انت فيك العطش انت هي الاولى. Je suis le genre de personne qui se flagelle نهار كامل. علاش انا ما درتش بحال هكا، علاش انا ما فكرتش في هادي، علاش ما درتش هادي، علاش ما فعلتش هادي. جاني هذاك الشيء بلوس في الكونتير ديال خصني نكون je dois être quelqu'un de bien حبيبه parce que حبيبه انت غتولي بحال الجوكر. تفرجتي في الفيلم الجوكر؟ الله ما يحرم عليك. جي ان طوك كتقولي لي هادشي احسن من هادشي بصح. حبيبه ديالي خاصك en urgence une vraie thérapie avec une bonne psychiatre. J'ai une oui. شوفي الوصفه الوحيده باش تصوفي حياتك والمنتال هيلث ديالك il te faut un vrai suivi sérieux avec une excellente psychiatre psychothérapeute. عرفتي انا اش جيتيني دابا؟ جاتني عرفتي شنو جاتني هذاك الواد اللي كيبان لك كالم وشي نهار غادي يديتروي دي فيلاج سور سون شوف لو لي ديالو. Mais je m'auto-détruis, je ne détruis pas les gens. Je ne suis pas un danger pour les autres. Je suis un danger pour moi-même. Je me fais du mal à moi, je ne fais pas de mal aux autres. J'ai aucune colère contre هي لو بارفي بيرسوناج ديال واحد النهار غيتلاقاو لك جوج تسلوكه غتشلدي شي ناس ما عندهم حتى شي علاقه بالفيلم ديالك. نو هذا سايتي هذه خرجت مع الساغ اللي خرجت بحال هكا اللي خرجت عندها une grosse colère etc. Moi c'est plus envers moi-même. J'ai de la colère contre personne, j'ai même pas de la colère contre ma mère. حبيبه je ressens du deuil. Tu t'es construit un monde, une perception pour protéger ton cerveau. المخ ديالك مع الدواء ومع الكذوب القناعات اللي بغيتي تقنعي بها راسك باش ما ديريش شي كارثه وليتي متيقه واحد الكوكتيل ما منه حتى شي ماشي فري. نهار لو سيرفو ديالك غيسويتشي لا رياليتي tu ne vas pas être celle qui nous parle aujourd'hui. غتكوني pire que ta sœur. خاصك غدا صباح تو ترافاي هبطات ولا غيكون عيط لها شي حد. البنت خاصها ضروري من اون فري بون ثيرابيوت. البنت خاصها اون فري بسيكوثيرابي. elle doit pas تاخد غير الدواء تجلس في الدار. ما حسيتش بها صافا بس ما حسيتش. البنت عرفتي شنو بحال الا محروقه 3 دوغري و تيلمون الحرقه خايبه كو لو سيرفو ما بغاش يتقبل ما بقاش كتحس. داروا لها بيافين هي دايره بيافين من الفوق
وهي راه محروقه 3 دوغري، وكتقول لي لا صافا والله ما كنحس بشي حاجه، لا كنحس بوالو، لا صافا هانتي غير الحريق من الفوق، لا والله الا غير الحريق، هي كضرني شويه ولكن هانتي الا ورقتي واشو كتورك هكا وكيبان لك القيح خارج والمياه خارجين كتقول لك هانتي لا صافا. انا اومو، انا كيعجبوني الدريات، وصلك انت فينك وفين يعجبوك الدريات وفين اورينتاسيون سيكسوال. دابا حاجه كتالف قصه ما كايناش منها، كاين بيغ كو سا، حتى موت ادم بن شقراني تشدت حتى هي قصه ما كايناش ياك، حتى هي تاليف، غير البوليس تتفلاو عليها ياك، سي صا. هادوك اللي كيقودوا بناتهم ديال بناتهم ولادهم على 12 14 عام، هادوك شكون حتى هو ما كايناش، لا لا لا. هذيك اللي كتقود بناتها كتدخل الرجاله، هادشي كاين موجود، كتدخل الرجاله كتخلص الفولده وفي بنتها كيدخلوا كيكون في الدار، داكشي لا ما كاينش، هادشي مكتوب. كاين التران ديال 12 عام. بغيت غير نهضر ولكن كاين شي حوايج ما كنقدرش نهضر فيهم. في واحد البلاد في اسيا حنا غنوضروا كاع على دريسه هكا، كتدقي في الباب وكيبان لك الوليدات والبنيات، اختاري اللي بغيتي، 8 سنين 10 سنين 6 سنين ياك، وخلصي ما داكشي اللي شي بركه، ودخلي يدخلوا الشره فيك الدراري الصغار، الدرب كله عار، اصلا الدروبه كاملين هكاك، في داك الدرب الديور كاملين هكاك. واش ما كتيقوش هادشي؟ واش ما فراسكمش اش كاين؟ علاش ما كتبغوش تيقوا الحقيقه الكارثيه ديال العالم؟ ايمان تماما. كنت في واحد البلاد شحال هادي، في واحد القاره، خارجه من ريستوران انا وجروب دامي مع 12 الليل، وكاين الفيادر واقفين في الباب، الدري عنده 4 سنين 5 سنين واقف، قلت ليه اش كدير هنا؟ قال لي فوقك، قال لي مثل فوقك ولا شي حاجه بحال هكا، المهم قال لي شي حاجه ديال خويا سوق راسك، سولت شفت هكا في الفيادر، دار لي قال لي واخا تجري عليه راه غيرجع. اش كيدير مع 12 الليل ان اونفون دو 4 في واحد البلاد اخرى، في واحد القاره، في واحد القاره، في واحد الوقت، في واحد القرن، وسير يا خرج بالليل كتلقاي الدريات عندهم 8 سنين كيبيعوا الكلينكسات، كيبيعوا الورد مع 2 ديال الصباح، 2 3 الصباح، 8 ans 9 ans 10 ans. يلا جاوبيني، نهضروا على باكستان اش فيها، افغانستان اش فيها، هادوك شكون؟ لا لا وستي فيه ما يمكنش تقود اويلو حتى في الدري عندها 12 عام في التران، في الكار في التران، ايه، وتقول لها داكشي اللي غادي يعطيك السيد جيبيه وتحسبوا، ايه. جاسمين واخا دابا عاوتاني بيسان نقولك يمكن ماشي امها، لا لا كيكونوا والدينهم والداها صافي، وبالنسبه ليها ما كاينش تخمام صافي، ما واش نتوما ما عايشينش معانا، ما عرفتش حتى نتوما بحالها فوزي دون لو ديني. كتشوهي المجتمع، مشوه راسو براسو، خرج ضرب دورة، سير سول، سير زعم وسول وشوف الا ما لقيتيش هادشي اللي كنقولك. هادشي كاين في العالم، اي قاره مشيتي لها غتلقاي هادشي، بغيتو ولا كرهتو، بيزنس على قدو، مافيا على قدها. ما عرفتش غتكون تقلقات ومشات ولا عيطات لها ما وداتها بالبوليس. الوغ بنيتي برومييرمون اش باقا كديري في المغرب بعدا؟ انت خاصك ديري اللجوء على هادشي اللي عشتي، خاصك ديري اللجوء تمشي لشي قنت وعيشي حياتك، راه سيري لالمان، عطا الله فين تمشي صافي، طفالي التليفون تيك توك،
الله فين تمشي بنيتي؟ ارض الله واسعه بور دي جون كوم توا. صوبي ان دوسي سوليد عند دي بسيكولوج. جيسبر كو تو ايكوت ولا جيسبر كو ترجعي تفرجي في هادشي. خاصكي تصوبي ان دوسي سوليد ديال لو جور. اوكي خاصكي ديريها غدا الصباح. خاصكي تسولي على راسك. تو دوا ديغاجي اي كوبي كومبليتمون لي بون افيك لا ميرد دو فامي كو تو. داكور خاصكي تو دوا ديغاجي. خاصكي تصوبي ان دوسي سوليد. مشيتي لتركيا اي بلا ديغاج. الله يرضي عليك. تو دوا بارتير وتبداي حياتك جديده بدي برانسيب جداد بمفهوم اخر، حيت دابا المفاهيم ديالك كلها عوجه. tout ce que tu penses est faux. j'ai pas vu صيفطات لي ميساج ما عقلتش على لو كونت ديالها. وايد بان لك لو كونت ديالها ديال اش كانت كاتبه فيه. écris quelque chose parce que je sais pas, je me rappelle plus de ton compte. bien sûr que c'est pas la fautive, c'est une victime, c'est une réelle victime. هذه هي لا هيا صفر. سير الله يرضي عليك مها الغزال. مها I love you. لول صافي تري بيان. ناري تغياز هاهي. ناري الجروب ديالي انا بيرسونيل ديال الناس ديالي الشنطه المرمله باق. وي ما شيري. Oui, je suis désolée, j'ai eu un problème technique, machine shit. يسحب ليا ما شيري وقع لك شي مشكل. الوغ سمعي ليا. Tu as écouté ce que je disais ياك؟ Oui. Pourquoi tu restes au Maroc? Alors, d'abord, j'ai pas la possibilité d'aller ailleurs. اعطيني une réelle excuse. اعطيني une vraie raison. Alors, déjà, j'ai fait une grosse erreur, j'ai pas fait d'études. Je suis pas diplômée. D'abord, j'ai 25 ans. Beaucoup de choses sans diplôme, Habiba. Oui, je sais, mais j'ai un rêve, j'ai une passion. C'est quelque chose que j'espère dans ma tête. Et c'est quelque chose qui est beaucoup plus faisable. Mais je sais pas, Anna Lyon. Comment? Tu n'as rien à faire là-bas. Donc, pour toi, خنمشي بحالي. خاصك تكوبي كومبليتمون هادشي اللي انت فيه. ما عرفتش علاش tu es toujours en contact avec elle. علاش مشيتي لهداك لانيفرسير وعلاش عيطت لهم في التليفون وعلاش حيت ديما كتقولي لي انا كنت باغا نشوفك مجوجه، كنت باغا نشوفك عندك وليدات. سي تري ديفيسيل ا فيفر. pourquoi tu me parles toujours? pourquoi حاله واحد الباب باش تسمعي هي اش باغا؟ حيت فاش ما كنهضرش معاها كتصيفط ناس يهضروا معايا. ما كنجاوبش. علاش الناس باقي عندهم النمره ديالك؟ حيت مازالين ساكنين في نفس المدينه. علاش ما بدلتيش المدينه؟ انا خدامه هنايا وما لقيتش اون اوبورتونيتي ايور اللي نقدر. فين ما مشيتي غتلقاي فين تخدمي. هذه كذبه. لا ماشي. Tu veux que je te dise ce que ça veut dire? Ça veut juste dire que tu es toujours sous l'emprise de ton bourreau. Ça veut juste dire que même toi tu n'arrives pas à te détacher de cette merde. حيت لو كنت تخدمي شويه عقلك غتكوني قوتي شحال هادي واخا تاكل الخرا. وما كاين حتى شي واحد كياكل الخرا، كلشي كيدبر على راسو. Ça veut juste dire que tu dois accepter le fait que tu es sous l'emprise, que tu es toujours à la recherche de l'amour de ta mère qui n'existe pas. Tu ne veux pas. لا قلت لك مازال كندير دي كوشمار هي فيهم تابعاني. مازال tout à fait normal. Tu n'as pas le droit تشكي بهادشي وانت ما دايره حتى شي استراتيجي بسيكياتريك في هادشي. واش دايره ان ريال سويفي شاك سيمين شي بسيكوثيرابيوت؟ شاك سيمين كتمشي عند بسيكوثيرابيوت؟ الوغ بسيكياتر ديالي فاش هضرت معاها قالت لي لا مير سي ان بيليي. اي ستوب. Oui. C'est pas une psychiatre, ne me fait impossible تكون une psychiatre. عاودتي لها بهادشي وقالت لك لا مير سي ان بيلي. وي. فراسها مو كاش دارت.
قالت لي pourquoi tu cherches pas زعما à dépasser ou à la garder comme un soutien puisque tu es فهمتي quelqu'un جباتك هاد زعما. الهضره فهمتي او فيت تو نا غاردي ولا تو ني ريستي كافيك دي جون اللي كيخليوك في الخرا ديالك. كنظن كون طحتي مع شي بسيكوثيرابيوت قالت لك خاصك تكوبي كومبليتمون تو لي كونتاكت كنتي ما غترجعيش عند ديك لا بسيكياتر. انتي تو دون اون واحد الدوامه. en fait tu ne veux pas et je sais que c'est انا très dur. كنتوحشها فاش كان ما كنشوفهاش بزاف كنتوحشها. فاش كنشوف شي حاجه كنتفكرها كتجيني البكيه. هادشي كله حيت ما دايراش لا بسيكوثيرابي. حيت كون قلتي انا جو سوي مال جو دوا réapprendre à être un être humain عندي شويه ديال الضو في دماغي كنتي غتختاري هذاك البسيكوثيرابيوت اللي كي va te sortir de ce confort qui est dégueulasse parce que ça s'appelle ça style une zone de confort. C'est ce que tu sais. En fait le cerveau كيقلب ديما على واحد الخرا اللي كيعرف على واحد لو شومان بوتيتر ما فيهش الخرا ولكن ما كيعرف يقول ما كنعرفش تماك ما دينيش تماك. لا راه تماك ما كاينش الخرا لا ما كنعرفش تماك. لا داخل ليا الخرا ديالي دابا انت دايره بحال هكا. مازال واخا خلي لي الخرا ديالي اسمعي لي انت دايره بحال هكا. Écoute-moi, tu fonctionnes بحال هكا. Ton cerveau, déjà, tu es sous l'emprise, d'accord? Le syndrome de Stockholm. Vous avez que le cerveau ديالك يقول وانا كنعرف هذاك الخر وانا كنقول لك راه كاينه واحد الحياه اخرى بعيده على هادشي. لا الطبيب قال لي زوينه الخرا فيه بكتيريا مزيانه يعني الخرا وغديري لي ديسيرتاسيون على الخرا حيت الخرا كنتوحش مايا الخرا. لا ما يمكن لك تعيشي بلا خرا ما يمكنش اختي مايا تعيشي بلا خرا. انا هذاك الخرا عندي ضروري كنقول لك لا والله العظيم كاين واحد لو شومه ما فيهش الخرا ونجي لي لا الطبيبه ديالي قالت لي الخرا ضروري وعاجبك هادشي فهمتي وقانعه راسك بهادشي. لا اختي كنتوحش الخرا ويلي راه حياتك ولو سيرفو ديالك غادي مخورك في هادشي. وهي شتي هادي لي زامي شتي هادي غدا نجيب لها بي دافيون ونعطيها 10 المليون نقول لها سيري لتركيا ديري اللجوء ما غتمشيش. غتمشي حتى للمطار وغترجع. نرجع عند امي. عرفتك نمشي عندها نبكي عليها ونقول لها بوركو تو ميم با بور كي جو سوي علاش درتي لي علاش فعلتي لي عافاك. حيت تو سي كاينين دو جون كاين جوج انواع ديال الناس. كاين اللي كيقول لك جي لو دروا دافوار اون في ديسونت اي دو ريديماري ما لايف هادشي راه ماشي لوجيك. وكاين الناس بحالك اللي قنعتي راسك بان هادشي اللي كاين وهادشي الخطا. لا ما والله الا بغيت نبدل حياتي. نو سي با فري. تو دي ايكوتو موا دابا هادشي علاش نتوما كتسطاو حيت سو كو تو دي ce que tu veux جوج حوايج مختلفين. لو سيرفو ديالك كيدير لو سيرفو ديالك كيعطيك لونكسيتي وكيعطيك لي كريز دو بانيك علاش حيت ce que tu dis ce que tu penses deux mondes différents. يلا دابا جاوبتي بفمك قلتي نو باسكو جو ليم باسكو واحد جو في كومباتر هاد لي زيد اللي كيجيوني ديال سي ما مير elle peut pas me vouloir du mal etc. je veux combattre هادشي. je veux me libérer. Elle t'a voulu du mal, elle t'a fait du mal. Il y a des personnes dans la planète Terre, même quand elles enfantent, c'est des criminels. خاصك تفهمي بان tu as eu une mère criminelle. Il faut que tu l'acceptes. Oui, aujourd'hui, j'ai plus envie d'être sa victime. Je veux. الفرق انا جي انفي غدا الصباح تكون عندي 10 مليون دولار. انا جي انفي غدا الصباح نكون جالسه مع مي دو في داكوغ في داري في دار بوعزه ودايرين باربيكيو وعندي لي كوبين كو جادور ودايرين العونيات. انا جي انفي غدا الصباح تكون عندي اون فيلا دو 10 مليون دولار. الدار ديال جوليا روبرتس راه كاينه حتى هنا تماك بغيتها. جي انفي. Et quoi, demain je le fais. D'abord, juste dis-moi quoi faire, je le fais. Anna d'abord, quand je suis paralysée. C'est tout à fait normal. C'est ta croyance. Tu y crois comme faire. Tu as appris à fonctionner de la même manière. Tu dois trouver une excellente psychiatre, psychothérapeute. طلعت لكم ديك المره دكتور اعجب نوال عيطت لها خديتي رونديفو لا مشيتي سولتي في مدينتك على شي وحده انا مشيت درتي شي حركه. نو الحركه الوحيده اللي كديرها هي تخلي الباب محلول بينك وبين امك واختك اللي ما كيحملوكش وانت ما كتحمليهمش. tu à vouloir garder هذاك الخيط اللي بينك وبينهم qui veut rien dire.
Parce- D'accord. Ou je fais quoi? Les menaces, les insultes. Elle t'aime, c'est de l'amour, c'est ta mère. ياك دابا انت ما كرهتيش نقول لك هاد الهضره. Mais c'est لا ta لا mère, لا c'est que لا الهضره و les insulter non. alors, c'est ta mère mais elle t'aime. ما كايناش اون مامون اللي ما كتبغيش ولادها. سي جوست هي مسكينه معاك كانت عندها طفوله خايبه و elle était mal la pauvre. Il faut la comprendre يا بنتي. ما تكونيش واحد الانسانه حقوده. Oui, elle a fait des erreurs, elle était inconsciente. Aujourd'hui, tu dois la pardonner. Aujourd'hui, tu dois t'accrocher parce que c'est la seule famille qui te reste. Oui, tu as été dégueulasse avec ta soeur, mais il faut que tu t'accroches et demander son pardon tous les jours. انت بغيتي لي يبقى يقول لك هاد الهضره ياك. لا Yes. لا. Tu cherches à entendre ça toute ta vie. Non, j'ai pas envie d'entendre ça. J'ai envie de sortir من هادشي. J'ai envie que هادشي ce soit derrière moi. ما بغيتش نولي اوكي بحالها. علاش باقا اش داكم حتى وصلتوا لي موناس باش هما قال لك غيمشيو ديكلاريو بك حيت انت ليسبيان. اش كيس كي فيك وفي اريفي سا؟ حيت هي عرفات وفاش عرفات قالت لي ماشي صافي عارفه كنا انت قلتيها لها في اوديو. لا كنا انا نقول لك شنو وقع هي بحال عاقت باسكو elle est très intelligente هذا كيفاش je pense عاقت que كيفاش عاقت وانت ساكنه بوحدك ابارامون؟ لا ما على ليبوك فاش عاقت كنت ساكنه معاها وعلاش عاقت كنتي كتكوي مع صاحبتك في البيت وهي كاينه؟ لا mais j'étais tout le temps avec la même personne où elle a un look qui est un peu révélateur et donc quand elle m'a posé la question, elle m'a dit est-ce que c'est ça, tu sais, je t'aime comme tu es. هي كتهضر بحال هكا الجهل ولكن بحالي الجهل لا لونغ دو موليير المهم non mais t'inquiète pas je t'aimerai toujours comme tu sais on aime une personne ça n'a pas d'importance le sexe ديالك la personne moi je t'aime وبغينا نبداو صفحه جديده après tout ce qui s'est passé entre nous ta 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 je dis oui انت عمرك شفتي في اللايفات ديالي نهار عاودت على هاد لو جور دو مير؟ عمرك زعما على انني انا نحسبها اون مير نارسيسيك جامي هي elle a été victime d'un pervers narcissique qui est mon père où elle s'est toujours très 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 bien هذا renseignée sur le sujet كتقول لك le pervers narcissique il admet jamais qu'il est narcissique il est manipulateur il est comme ta mère c'est plus grave c'est une sociopathe et une criminelle. Mais pour elle c'est toujours la victime on s'en fout elle on a des actions. داكشي علاش انا كبرت كنشوفها ايماجين بحال دابا كيجيني ديما واحد ليماج ديال بابا فاش مرض كنقول كيفاش حتى هو كيمرض انا كيحسبني غير ماما اللي كتمرض كيحسبني بحال فراسك طون ايتا اي غراف والله خاصكي اون اورجونس بسيكوثيرابيوت تعاود لك كلشي من الاول مخك لا عرفتي كلشي راكب عوج كلشي راكب عوج كلشي راكب عوج. Mais en urgence, va voir une psychothérapeute. Mais en urgence, reprends-toi en main, tu es en train de faire n'importe quoi. المهم من بعد انت اعترفتي لها قلتي لها وي سي فري جو سوي ليسبيان من بعد اش طرا باش وصلتوا للتهديدات؟ صافي عنقاتني وبستني وقالت لي بنتي وانا وصافي من بعد اش طرا باش وصلتوا للتهديدات؟ بغيت نسكن بوحدي صافي ما بقيتش كنمشي نشوفها بزاف وليت كنخرج مع صحاباتي الخدمه وليت كنجلس انا واحد الانسان جادور باسي دو طون شي موا كنجلس في الدار كنتفرج في فيلم ولا كنقرا شي كتاب المهم كندير شي حاجه ما بقيتش كنشوفها بزاف وكنخدم بزاف صافي ولات كتقول لي لا ما كتجيش ما بقيتيش كتجي ما بقيتيش كتهذا حتى ولات كتقول لي صافي نتيا مسخه دايره فاعله tu es une dégénérée sexuelle tu penses plus à ta mère tu veux plus venir voir ta mère انا غادي ندمك على هادشي اللي بغيتي غندمك على هاد لانديبوندونس اللي بغيتي تاخدي خرجوا رجليك الشوارع اكسيتيرا هادشي طرا كيلاج دابا ما بين 23 و 25 عام دابا هادي راه شي عام ونص ولا عامين. Elle a quoi comme preuve que tu es lesbienne? Elle a rien de concret, peut-être quelques messages. حبيبه القانون والبوليس ما كيمشيش يدق عليك يشوفك مع من كتكوي ولا شنو هي لوريونطاسيون ديالك
البوليس كيحاسبك الا دايره دار الدعاره، الا دايره المشاكل في الموبل اللي عايشه فيه، الا التوحويح ديالك انت وصاحبتك كيبرزت الجيران، الا انت Non, non, غاده non, في pas du الزنقه tout. انت وصاحبتك جالسين كتباوسوا في الزنقه بجوجكم لاسبيان. هادشي اللي Non, كيحاسب عليه non. القانون ما كيدخلش يقلب تليفونات البنات والدراري شكون اللي جاي وشكون اللي لاسبيان. دونك لا يسفيغ فوت هي ولا ميناس ديالها تخشم في كره. La dernière fois فاش داتني الكوميساريه. كيفاش داتك الكوميساريه؟ كيفاش داتك؟ واش كلبه انت يا لايكه جراتك داتك؟ نو، مشيت عندها الدار. علاش مشيتي كانت عندها اختي في للدار؟ الدار. علاش كتمشي عندها؟ علاش؟ وشنو الحمقى؟ وانا عارفه هادشي ما خصوش يدار، درتو شحال هادي ما نعاودش نديرو. مي المشكل ما نقدرش نلومك. tu as réellement un problème. قولي مشيتي عندها للدار وداتك الكوميساريه؟ لا، مشيت عندها للدار واختي بدات كتغوت. شيرات عليا بواحد قولي بواحد الحقيقه، انت الحديده. مشيتي نوضتيها معاهم؟ حيت انت مفنفنه كتنوضيها حتى انت ما Je كتسكتيش. te jure que non. Je te jure que non. Je suis venue en paix. Je suis venue pour son anniversaire. Ma sœur, elle m'a dit dégage, espèce de هذا. On veut pas te voir toi ici. وبقات تمشي كتغوت في حالك، كتغوت. هزي صاحبك وقودي في حالك. نو، دخلتني للدار وسدات الباب وبقات كتغوت وكتقول كتهجم عليا مي سي با سا وعيطت نيكزيست با للبوليس. باسكو دار تا والديك، هذيك ما فيهاش الهجوم، ماشي انت برانيه ولا جاره. Oui, mais la police a quand même débarqué. داكوغ، اش قالوا لكم البوليس؟ قال فاش وصلوا قالوا qu'est-ce qui se passe هذا. هي elle était en pleurs, ma mère elle était en pleurs aussi, comme quoi راه جات elle se drogue وكتهجم علينا كنتي مضروقه؟ Non, pas du tout. J'ai jamais pris de drogue de ma vie. داكوغ، اي دونك كيكذبوا ياك؟ Xanax. واخا اش داروا معاك البوليس؟ كيفاش صافي قالوا لنا نمشيو للكوميساريه نشوفوا هادشي شنو كاين، ناخذوا زعما الاقوال ديال كل واحد. ابخي مشينا ils ont pas pris le truc au sérieux. Ils se sont dit c'est هذه une dispute ديال هكا البنات بيناتهم، اختها وامها. ils ont commencé à leur dire راه شنو دايره وشنو فاعله وهذا. مي ils ont pas دو كوا تو ابور اجوردي؟ قانونيا ما عندهم ما يصوروا. دو كوا تو ابور aujourd'hui كتقولي انا نصيفط لك شي واحد. خاصك تديكلاري بها، خاصك تديكلاري بها. tu as des preuves ان هذاك غنصيفطك شي واحد؟ tu as des preuves؟ ولكن بحال دابا اخر مره وقع هكا هذا المشكل بحال هكا. كيقولوا لي لا حشومه امك، كيفاش انتي امك واصلين لهذا المواصل، بوسي لها راسها، بوسي لها tu es يديها. dégueulasse، tu dégoûtes. والله ستوب صافي. من مورا هادشي كله كتسمعي الهضره ديال الناس، سيري تصالحي مع امك وبوسي لها راسها. نو جو بارل دو بوست دو بوليس. راه فاش كتمشي ديكلاري بطامنك فوتي ليا بوست دو، نساي لو بوست دو بوليس، نساي دابا. اسكو tu as des preuves que ta mère كتقول لك غادي نصيفط لك شي واحد؟ وي. سيري ديكلاري بها. كوا كيل دي سيري ديكلاري بها. elle te menace. سيري ديري une déclaration. Mais moi non plus je suis pas dans le légal. Bonsoir. Par rapport à quoi? Par rapport à comment je vis. Tu vis comment? كتعيشي في la prostitution؟ Non. شوفي غتهضري معايا مزيان غتقولي لا فيغيتي ولا غادي نقطع لك. لا واش القانون كيدخل مع الناس في لوغ زوريونطاسيون؟ اسكو انت انا عارفه بان هذا الشيء سي ايليغال. واش انت كتمارسي لوريونطاسيون ديالك دوفون تو الموند؟ لا. سي كوا طون بروبليم؟ باغي نعيرك. سي كوا طون بروبليم كوناس؟ واش انت كتمارسي لوريونطاسيون ديالك مصدعه الجيران ودايره الشوها؟ وركبت فيا الخوف ماي. سيري تخراي قلت لك كلك خاصك تعاودي قودي. سيري من هذاك، سيري بعدي بدلي المدينه، بدلي الخرا. شاد السطيه هادي، شاد المرض مرضتين هاد الليله هادي. شاد الخرا 25 صاحبتي بهذا الشيء كله باقا متيقه هاد الفيلم. عيقتي والله تعيقتي. واخا تكوني كتاكلي البنش في الصباح زدتي فيه. انا شو با دون لو ليغال. Depuis quand le gouvernement كيدخل معاك في طون اورينتاسيون طون كنتي محترمه القانون؟
ولا ما فايته دايره شي شوغه، ولا فايته دايره شي شوغه كتكذبي علينا. يا فايته يا ساكنه مع صاحبتك، ساكنه مع صاحبتك صاحبك ساكنة مع صاحبتي. اللي هي البلان ديالك، اللي هي طون ميك. Non, c'est ma copine, oui, oui, oui. Bon. لا ساكنه افيك تا ريلاسيون. Oui. فوالا اللي هي باينه فيها ليزبيانيه، بقى مقطعه شعرها صغير وداكشي. Non, mais plus maintenant, non. ولكن كلشي عارفه في الدرب ليزبيان نتوما اونصومبل. Mais pas لا ماشي في الدرب. لي موب Les connaissances ديالنا les gens qui nous connaissent etc. c'est ça زعما سي ماشي شي حاجه اللي زعما مستبعده si on nous voit ensemble. دونك هما عارفينك ساكنه مع تا ريلاسيون اي دونك شادينك منها. Oui. فوالا ويا البوليس مشاو داروا لونكيت غادي يعرفوكم ليسبيانات ياك. Sûrement oui. علاش هما عارفينك اصلا عايشه مع صاحبتك؟ واش داهم يعرفوا هاد لي ديتاي دو طافي اصلا؟ وعلاش عارفينك فين ساكنه مع صاحبتك؟ وعلاش Là, elle ne connaît pas mon adresse, pas encore. C'est quelque chose que je garde secrète précieusement. اونتر غيومي جو سوي سيغتان كو حتى هادي اللي انت عايشه معاه غضرب لك باكبر تخويره في ايامك. جو سوي سيغتان واخا تحلفي ليا في المصحف كو تو في لو بيك لوف، انت خاصكي تعاودي من الاول في لا ثيرابي ديالك. ما لايقه لا باش تكوني ولا غتكون شي وحده اكثر من طامي غادي اللي قابله عليك بهاد العقل وبهاد الظروف ديالك غتكون بيغ كو طامي، غير مازال ما تو لو سي با انكور. Alors, Maya, je vais te dire, j'ai connu beaucoup de personnes toxiques dans ma vie où je les ai toujours attirées, donc je peux comprendre vraiment. Et là, je peux croire ça, mais pas du tout. C'est une personne qui brade un environnement qui est complètement différent à la d'hier. Et كل كانت une personne raisonnable كابره في ان environnement le contraire ديالك elle sera jamais attirée par une personne comme toi. ما يمكنش وحده تكون كابره ما يمكنش اون فام ايكيليبري، ما يمكنش وحده تكون كابره ايكيليبري ياك وساج elle se met avec une personne comme toi. Elle Impossible. savait pas que c'était comme ça au début. Elle n'a pas besoin de savoir tes vibrations داويين عليك. حنا دي زيتر هومان كلنا كنشمو بعضياتنا بلي فيبراسيون. Au Jamais, début, mais jamais elle serait attirée, mais jamais tu l'aurais attirée, mais jamais une personne on a raisonnable. évolué ensemble, Maya. On a évolué ensemble. Au début, quand je l'ai connue, tu n'as jamais évolué. انتي بعدا انتي وليفولوسيون سمعيني دابا غنقصح معاك مزيان. انتي ما تجبديش كلمه ليفولوسيون على فمك. tu es loin d'être une personne évoluée. كون كنتي une personne évoluée ما كنتيش هادشي كامل ما غيكونش كاع كاين اصلا، وتكونتي قطعتي شحال هادي على لاج دو 18 ans كنتي ساليتي الفيلم كولك في لونجلتير ولا في شي قنت اخر. كون كنتي tu as évolué jamais tu serais dans cette merde غير يلاه قسم الله واصلين للكوميساريه الا مشيت عندها نقول لها جويوز انيفرسير. شنو تخوري؟ peut-être que je suis pas évoluée ou que j'ai la volonté de volonté. كون كانت عندك لا فولونتي حبيبك وراك صوفيتي راسك خرجتي من المغرب، بعدتي من ان انفيرونمون اللي ما يقدرش وما يحترمش الحريه ديالك. كون كنتي ايفوليو بعدا الا كانت امك في مراكش كوراك في طنجه، خاص يكون بيناتكم بعدا مينيموم واحد 4 السوايع كون كنتي ايفوليو. عندك الحق، ما عندي ما نقول لك. باقا كتشابعك ولا قلتي كضربي 10 دي كومبريمي في النهار اين ايفولوي. tu es avec une personne qui ماشي pour ma santé mentale. J'ai une maladie auto-immune. la maladie auto-immune جاتك من لا سونتي مونتال ديالك ومن لو كور ديالك اللي مدقدك باسكو اوطون كو بيرسون شبعانه عقد نفسيه. لي مالادي اوتو-immune كيجيو ملي كتكوني ما خداماش على الامراض النفسيه ديالك سيتو. Oui, tu as tout à fait raison. ما كاينش مالادي اوتو-immune فيها 10 ديال لي كاشي بار جور.
ماشي 10 ديال les cachets par jour, j'ai exagéré, mais j'ai ce qu'on appelle la maladie d'Addison, c'est-à-dire que mes surrénales ne fonctionnent pas et j'ai besoin de prendre de l'hydrocortisone pour remplacer le cortisol toutes les 4 heures. Voilà. هادشي زعما اللي مخليني comme j'ai un travail qui est un peu souple مع la santé ديالي et qui me permet de vivre sans avoir besoin de ma mère etc. داكشي علاش je suis restée في la même ville. Tu es resté dans la même ville parce que tu crois toujours que tu trouveras un semblant d'amour de ta famille. Tu t'accroches à cette idée, Habiba. Tu t'accroches. Tu n'arrives pas à imaginer autre chose. Quelle évolution là والو خارجه من المشكل ودخلتي في مشكل اخر باسكو لقيتي صاحبتك مسكناك. داكور. لا انا وياها on fait moitié surtout on a loué un appartement ماشي اللي مسكنه. خاصك يا حبيبه تعاودي كلشي هادشي من الاول. Tu ne vas pas y arriver seul. Et si tu parles de volonté et de motivation, il va falloir que tu commences par voir une très bonne psychothérapeute. Il va falloir briser tous les blocages que tu as et toutes tes croyances. Tu es bourré de fausses croyances. Tu es bourré, tu t'accroches à tes fausses croyances d'une manière terrible. C'est terrible. Je fais quoi, Maya? Je te l'ai dit 3 fois. إلا رجعتي لللايف سمعتي من الأول غتلقاي قلت لك en urgence va voir une bonne psychothérapeute. D'accord. D'abord, je déménage, je change de ville, je change de pays ou la stabilité ديالي هنايا. Premièrement, va voir une bonne psychothérapeute spécialisée في ال LGBTQ+, اللي كيفهموا في هادشي. كاين في tes recherches, il y en a beaucoup. Et d'ailleurs بحال دكتورة أعجب نوال هي حتى spécialiste في الناس اللي عندهم des orientations différentes. سي لي سوفي راسك. ما كاينش اللي غادي يسوفيك. هذيك صاحبتك اللي فرحانه بها دابا elle va pas te sauver. D'accord? Non. Je m'attends pas à ce que quelqu'un me sauve. J'ai envie de devenir meilleure pour moi. Tu ne peux pas être meilleur dans le même environnement que tu fais. Tu ne peux pas être meilleur où tu vas capter tes fausses croyances. Tu ne peux pas être meilleur alors que ton système nerveux كله مدقدق. Tu ne peux pas être meilleur où tu es bourré de médicaments. Tu ne peux pas être meilleur où tu as une zone de confort qui sent la merde. C'est pas possible. Si tu veux être meilleur, il va falloir faire tout ce que tu n'as pas envie de faire. Il va falloir briser toutes tes fausses croyances. Tu veux être meilleur, il va falloir être une nouvelle personne. Tu ne peux pas rester de la même personnalité de merde ou خاصك تباتي تصبحي une autre personne. دابا غدا الصباح شنو ندير؟ قولي انت. غدا الصباح نمشي نديميسيوني ونهز حوايجي ونمشي بحالي. فين باغا تمشي؟ فين ما كبر هو شامك حماره مالك؟ شكون قال لك ديميسيوني غدا الصباح؟ شكون قال لك هاد الهضره؟ منين جبتي هاد الجمله بخرا منين؟ Je sais pas par où commencer. On commence par aller voir une psychothérapeute et commencer une vraie bonne thérapie. On ne fait rien d'autre que d'aller se faire soigner premièrement. Mais t'es malade. D'accord. D'où est-ce que je te dis va démissionner et قولي d'où est-ce que tu as ramené منين جبتي هاد الفكره منين؟ Je n'aime pas, je ne t'ai... Je me sens pas en sécurité, Amaya. Tu ne te sentiras jamais en sécurité tant que tu n'as pas commencé par te faire soigner. واش باغا توصلي لواحد لو ريزولطا وانت ما دايراش ما حطيتيش رجليك في لو شومان. Mais واش انت ديبيل؟ Tu veux te sentir en sécurité. D'accord? اش درتي باش تحسي بلا sécurité؟ مشيتي قلبتي على la reprogrammation de ton cerveau, tu as fait ça? Non. مشيتي بعدتي من l'environnement? Non. J'essaie de faire un peu de journaling. J'essaie de faire. انت عندك اضطرابات مقوده. جورناليزم هادشي خلي البنادم اللي غنفافي مع داكشي مخربق. انت جايه من واحد الكارثه في حياتك، جايه بواحد المصيبه وطون كونفون انت طارين لك مصائب، فهمتي؟ ما غيمكنش دير جورنالين حتى دوز واحد عامين 3 سنين ديال لا ثيرابي عاد حلي فمك على الجورنالين.
Tu es bourré de fausses croyances, Abinti. Tu es une victime de bourreau. كتقول لي اش دابا نخرج انا من الخدمه نبدل باغا المدينه. ماشي j'ai envie دابا. de j'ai envie de reprendre des études ما ما بغيتش حتى تريقلي مخك. اي حاجه غديريها دابا ما غتصدقش. سيري نعم تعالجي. سيري tu dois investir en psychothérapie en urgence. ما عندكش ديال بغيتني ما غتعرفي ديري والو ما غتقدري ديري. les secours لا لا سيكور انولي نو با دو. ويلي قلت سيري. ماشي على الدرجة. سي سيري سي لو تليفون. ويلي جابيل لو سيكور. جو ريغول. الحماق هذا. جو سي عقلتي مايا نقول لك واحد الحاجه. عقلتي شحال هذه كنتي كتهضري على جو سي بلو سيتي ابري لا نيسونس ديال لون دو تي في كنتي كيجيب لك الله غادي تلوحيها من الشرجم ولا غادي تاديها ولا شي حاجه بحال هكا. كانت جاك بحال واحد لو طاك بحال هكا. ماشي انا شي وحده طلعت عاودت هذا الشيء. ماشي انا كان كيشدني الوقت كيلوحني فوق بنتي غير لو سيرفو هذاك. سي لو جوست لا ديسون دي هرمون. وي كتخافي هكا تقيسيها تضريها. المهم انا جي لا ميم شوز جي ان توك كي هيبر سيفير افيك كي c'est-à-dire que نعم. دو كوا تو بارل؟ زعما جو فولي جوست حسابني زعما ما تعرفيش اكزاكتومون سكو سي. داكشي علاش عطيتك ان اكزومبل باسكو انا عرفت راسي فيا ان توك. داكشي اللي كنتي mais tu travailles va te faire soigner. tu as un salaire va te faire. انت ما خاصكيش تاكلي تخلصي الطبيبه تريقلك. راه حشومه هادشي كيفاش حشومه 2025. قولي لي اش ندير. كنت تسولي تشات جي بي تي والله تيقول لك اش ديري. غيقول لك اولا va voir une psychothérapeute. il te faut une thérapie une réelle thérapie. كنحس براسي زعما لا سي جو ريبرون لي زيتود الا خديت ديبلوم انا تولي عندي اون ميور استيم دو موا ميم باسكو انا معقدني بزاف لو فيت انني ما قريتش. بقات لك القرايه دابا. اش غتقراي؟ لا ماشي بقات فيا غير القرايه ولكن كان زعما كنحس براسي ما فشلت من واحد الناحيه. Oui, c'est normal. Tu t'es fait soigner. Tu as passé 2 ans en thérapie sérieuse avec une bonne psychothérapeute. Comment tu oses? كيفاش؟ ودابا هاد صاحبتك اللي جالسه معاها عمرها ما قالت لك يلاه حبيبه نديك عند بسيكوثيرابيوت راه خاصك تعالجي؟ الدعوه في تكالو الكيلوطات والحتاتم. يا وفين هي لا فغي غولاسيون؟ تقول لك حبيبه راه صافا با تو في دي كوشمار تو ريف دو تا مير كتابعك وكضربك وداكشي. ما قالتش لك حبيبه راه خاصك بسيكوثيرابي اون اورجونس؟ Tout le temps. Elle me dit tout le temps, il faut que tu coupes les ponts, il faut pas que tu écoutes. Elle m'a même dit, je sais pas. Tu ne sais pas faire toute seule. Tu as besoin de reprogrammer ton cerveau de merde. Tu ne sais rien faire toute seule. Tu refais toujours la même. C'est ce que tu as appris à faire pendant ton enfance. Donc pour pouvoir être une autre personne, tu dois. C'est le travail. Allah, ça fait 30 ديال فكري. يا ويلي من الصباح وانا كنهضر معاك بفادي. امشي لا ثيرابي et je saurai quoi faire. صافي واخا. ويلي اش هادشي صاحبي؟ صافي بارك الله ما تعايرينيش. سير حبيبي عند بسيكوثيرابيوت. Ça va être désagréable. Ça va faire mal. ودابا جي بور. عرفتي شحال كنخاف تبقى تقول لي هضري لي على داكشي اللي وقع وما كنحسش زعما قدام المغرب كله. اللايف ديالك غيتفرجوا فيه العالم. ولكن دابا هادشي اليوم صدمت على راسي. عرفتي لا بور اللي كانت عندي باسكو جي افرونتي غير باش نطلع معاك في هاد اللايف. يلا صافي انت درتيها. برافو. يلا انت درتيها. صافي من اليوم tu as brisé داك الحاجز. وي يلا صافي. صافي je vais voir une psychiatre. Je vais commencer le psychothérapeute. Psychiatre, psychothérapeute ou spécialiste en toutes les orientations. حيت تقدر تطيحي فشي وحده تقول لك اعوذ بالله ولا قال الله فان الالوان من الالوان وغتجبد لك الالوان وغدير لك تانيب الضمير بالدين.
داكشي علاش tu dois faire attention la personne que tu choisis pour t'accompagner. D'accord? D'accord. يلا سيري بون كوراج. باي باي. Merci beaucoup, Maya. les films كي سخفت. جو سوي با جونتي. سيرو تقودوا كاملين. لا جونتيس خصو افكاركم. طلعتوا لي فكري سوا جونتي ما سوي با جونتي. Je suis pas là pour être gentil. D'accord? ديك لا جونتيس قولوها نتوما. بقاو بها نتوما. ارتاحوا فيها نتوما باش تبقى ديما مخوراكم ديك لا جونتيس. سوا جونتي. لا جونتيس سي بور لي فابل. صافي؟ حنا هنايا اون سو سوكو اون ريفي لي جون. جيو كون جونتي لاش وكيفاش واش بنادم غارق في الروينه ديال سا جونتي افيك ال. راه صاحبتها كتاكل لا طبيب حتيتينا اللي جونتي افيك ال قالت لها tu dois couper les ponts. Tu dois arrêter. شتا دارت شي حاجه هذيك كتاكلها بيناتهم لي زورغازم متحركات ما دارت والو. غنجي انا كنت انا مع جونتي لا نضربها بطيط.